Kyntu Akashwani Shillong kubor ikin Jaiñtia wuprachpi ryup kachdam kikmat wa emkam yong kubor. While Minister Information and Broadcasting Ashvini Vaishnav ya ka IICT campus wa Bharat Pavilion ha NMIC. Kyntu Minister Ri Gurjar wa thaw tylli hatloor dawa ya ka ILP pyrshah luti wa jynjar wa thaw ha Meghalaya. Pynman ialang ka DISHA ha Ri Bhoi khnang wa peitbiang ya pynkrehkaam ya skhim sorkari wapher. Wa Iohpdiang ka Umroi Pyllun Health and Wellness Center ya ka kari ambulance ha ka sin kuningkong. Ki kubor ki ubnya. Minister of State for Corporation Ukrishan Pal Gurjar dekut daweru wa yaklam senibha hatloor isnyakhya hajrong ichna ya ki luti wa idawa ya ki inline permit ILP ha Meghalaya. Hai poriwan jingi iwalesngi yong uniu minister de jo ongu wa gasin thar paida in ko de wakre lang chirup wa kiwan kimat kiwakta ya gejela kam ie wo yo thaw lane idawa ya ka ILP. De ong le wa ini ya ikhu ye upenwer to du de wa yaklam yasnyal tho dan hi. Gurjar de pintiknau le wadau chimkhia wo yaklam wo sorkari hayato wa ka ILP wadau pensnyau le ya ikho iwa yato wa pynkrehkaam ya ki project ichna ite ya ki surok ba national highways. De peitbiang ya ki skhim ki wa emkam kam ka MGNREGA PMAYG Jal Jiwan Mission wa irep ya utit. Dekdau le ya imentoy wadiyo lengbai pynkrehkaam ya ki lensuny hapo kayudan. Minister of State for Cooperation Ukrishan Pal Gurjar de pendabu ya iwanchingi iwa arshni yong ya ke East Khasi Hills Meghalaya dewi ro ya iku ke district wa emkam ke thanchan yang mi singi ha ko job ya ke thong Viksit Bharat at the rate 2047. Uniu Minister dalai paitlai seliu ya cibun ki skhim sorkari wapher iwa kentup ka MGNREGA PMAYG Jal Jiwan Mission National Livelihood Mission wa kiwi. Dalai jingi rau ya ka Tower Water Supply Scheme wa di rau ya iye kejela pynkrehkaam ya ke Jal Jiwan Mission. पूरी सरकार का जो जल जीवन मिशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी और ऐसे ही यहाँ मेघालय में भी यहाँ के अधिकारियों ने यहाँ के कर्मचारियों ने जल जीवन मिशन में ऐतिहासिक काम किया है। उसके लिए मैं यहाँ के अधिकारियों को पब्लिक हेल्थ डिवीजन को बहुत उनके अधिकारियों को बधाई दी। Gurjar de klamule wa ki wonang yo mentoy yang ka self help group water warriors wa PAC. मेघालय में भी आज कोऑपरेटिव का प्रेजेंटेशन था हमारे यहाँ खासी हिल्स के बारे में बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पर जो इवेंट्स हैं वो मल्टीपर्पज काम करने लगे हैं। Dakhnau le ya ithu sorkari wo penkala thame ya ka PAC wa utei lengba ka Ri Bhoi University. Gurjar de ro ya kini kethan ya yi yongka wo penbha ha ki kam yada we Kyntu le ya ki workshop kam wo Pynman ki ya ka Khasi Hills kam kadong muna neventai iroi iku yong ka jela. Minister de pentiknau le wa sorkari daw yele chtom ko ha ko pen Kyntu ha ihe isan we de ong chu wa ki bru ka Meghalaya mangi ki wa emkam bha ha ko tei neventa iroi iku kari India. Kini kubor wan gechpi nag station yang Akashwani Shillong.
Minister Kari u Ashvini Vaishnav Delang wau Chief Minister ke Maharashtra u Devendra Fadnavis the Waiki Hakasin Waningkong ya ke Indian Institute of Creative Technology IICT campus ha Mumbai. Kini deman ko kam chiwanta iman ke India iwakat kam ke jup ko wathme ha iyo ila. U Vaishnav do angu wag sorkari the thu ko wagani ke thaw pure to uman ko nivinta ichna ipenwandur kam ki IIT ki wato nivinta ki engineer. Ka sorkari de bubha go kam wa suspa klur tingka nivinta ka IICT kadwaya ke Maharashtra one day tispa san phau klur tingka nivinta ka web summit. Sedang le ya ke Bharat Pavilion ha ke National Museum of Indian Cinema campus. Kayalang yang ke District Development Coordination and Monitoring Committee DISHA neventa ke Ri Bhoi de Pynman negisni ha ke kynkrehkaam yang Deputy Commissioner ke Nongpo. De pelaya ke ni dau MP ke Shillong u Dr. Ricky Eja Senken. Kini kayalang de thungkwa wo pynkrehkaam wo penlai bai ya ke skhim sorkari wapher ha ke leng ke district. Ha kini kayalang de sekhi ya iwan chimbenta ki MLA kam uba Miral Bonsin uba Charles Marngar uba Celestine Lendo u MDC Matthew Kenneth Makdo wa ki he sorkar iwa kentup ya UDC Abhilash Baranwal wa kibitawan na kichnat wapher. Hagani ke yalang dia kelam ya ki skim ke WM kamdo kam ka MGNREGS Swachh Bharat Mission NPLADS NSAP wa ki witawan dewa pentikna wole nivinta kam yong ki pajba. Ka Umroi Pyllun Health and Wellness Center Ri Bhoi negisni deman ko ke sub center Waningkong do ha ke district wo Iohpdiang ya ke kari ambulans. Kini deman ko kam chiwanta wo lai chikmat heyato wa upunku ya ki thaw sumar ha ki thain nong pendong. Ya ki tiar gitar wa kam ha gani ki thaw sumar da penmi hapo ke Indian Oil Corporation Limited CSR initiative. Ya kini da kawe lama da MLA ka Umroi umadaman bai lamre ha inventalang yong project director ka DA Uraja Brahma wa BDO ka Umroi Dr. Artlang. Umadaman bai lamre hawa iwi kelam yong u angu wa kani ka ambulans daw rap ko ha kipor ki manjan khamtam ye ki kenthai armet wa ki wa chitam ha ki surak ki wa sablong. Ki wa kre ha icha ikhia de ro ki ya ini ya ka ambulans ne bha kani man ko skhian ko kam ba ha kini ki thai. Karaj Bhawan Shillong nimgisi de Pynman ko ya program Youthful Excellence hewa ulat ka Meghalaya UCH Vijay Shankar de Penkuburwamu ya ki kadet na ka Boys Sport Company Assam Regimental Center ye job ki ha ka yele ki wushu de ro u ya ki ki kadet ya ikti wa job yongki Hagbitu wan ga program ulat ka jela de Penkuburwamu ya ka refinance warjri ka nongkulom na Meghalaya de pendep ko woku ya ulom Mount Everest ka refinance de pensnya ko ya imayari iyongka de berwai ko hagaktin khasi ulat ka jela de khodaweru ka wo wan chimenta ha ilekmen iwadawan ya ka Independence Day. Dari Kyntu kebor de pol cukut ko wan spi na ka station yang ka Akashwani Shillong katu tani sinyal ni segi program ki ubot. Kini ka Akashwani Shillong ke jinglong jing sumling mala budak mantasi ke jing shit jing kriat ha Shillong ke bukio kelong 40.1 degree Celsius